Sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele kuntambama nje. Webafowethu, kune-cup engicabanga ukuthi abaningi bayayazi-ke, ekuthiwa i-Toyota Cup, esike sayidlala last season, la sashaya khona Young Africa, uma ngicabanga kwaba u-4-0, uma ngisakhumbuli kahle. Iphinde yabuya-ke kule season le, lapho izodlala khona ngeyi-26 ngoJulayi, kuyobe kuyi-Saturday ngo-3 ntambama. Amathikithi-ke aseyatholakala-ke wey'ngane zakwethu. Uma ufuna nje ukuba yingxenye yayo ukuyoyibukela le game, ungawathenga, ayatholakala nje la ahlala athengwa khona ko-Computicket. Liqala ku-R80 ithikithi lakhona. Wey'ngane zakwethu, izodlala le team lena-ke ekuthiwa i-Asante Kotoko, yaseGhana. Ngicabanga ukuthi abanye bayayazi-ke, abanye abayazi, bazobe beqala ukuyibona. Cha, wey'ngane zakwethu, ngoba okay, iy'ndaba ey'velayo futhi la ngane zakwethu kuthiwa-ke kule game le ezobe idlala ngeyi-26 izogqoka ijezi layo elisha. Shuthi ijezi layo uzolibona okokuqala ngeyi-26, engicabanga ukuthi-ke lizobe liqala ukuvela, ngingazi-ke kodwa angazi bazosebenza kanjani. Sibuye size kula ma-signing-ke la wethu, la bangakawa-announce, engicabanga ukuthi uBobby Motaung uke wakhuluma kuRobert Marawa, ya wathi basalinde uMnabi. uNabi kushuthi ufike namhlanje ngokusho kwakhe, ya uzofika namhlanje noma usefikile. So engicabanga ukuthi la ma-player lawa abawasayinile bezoqala ukuwa-announce-a uma sekufike uMnabisi, ya asike sisho kanjalo ngoba ngeke be-announce engakafiki u-coach. Yinto ezame ukushiwo uBobby Motaung leyo, ya. So asithembe-ke ngane zakwethu ukuthi maybe this week bangaqala uku-announce-a abadlali abasha, kodwa mina ngokucabanga kwami maybe bangaqala uku-announce-a kusasa or Monday, kodwa ngisola i-Monday mina la abanga-announce-a khona labadlali laba esibasayinile, yabo. Njengo-Mago nje, yibo ama-official sign lawana. So engicabanga ukuthi banga-announce-a kahle Monday, noma ngeyi-1 mase kuphela isizini le, ngoba phela isizini ayikakapheli, izophela ngeyi-1, izophela ngeyi-30 I mean. So ngo-12 ebusuku iwindi iyavula sebenga-announce-a-ke. So nje hhayi wey'ngane zakwethu injalo indaba, sithembeni ukuthi abafana sizobona ukuthi basayine obani-ke mase efikile uMnabisi nge-weekend, I mean mase efikile uMnabisi namhlanje.